basinguze nagera ngo bakareba enkangamwase zatandika kuzo mu itaka ryabo mu kwezi kwa mushanju kandi hatiya mwene bya biraturetera inkamu yona twaturagiye hanuya tukine zini problems twina efuze z'abana iziturareberera umutabane w'itaka agenda afuze tuzina hano nige turazereberera bacyari bato umwene hatiya kiramensa na fizi zaza kubura so tushoberwe munonga aba bakatandika kutamwa amabare hamwe na nita ko umwanya ugu bari kumanya ngo nibyija ko abitu byaferaho so ruri kugendera kimwe reba hatiya wareba yirwaye karo yitaka rya ikarira shuma ninka mita zirarenga nk'itanu mita zarengira itanu kwa ni hale munonga kandi rucyagumizamo emitiyon hatiya yaza kugwa nayo ogu yayire ko buremezo bibarumo nabarabamwe birebi no which department of the government maybe the prime minister's office which is responsible for disasters take this message tell them what is happening here. They cannot understand unless they come physically and see what is happening here. Hearing is not enough. Itaka kuri kwiguka umwaguja ngo nyamari ndi turenda shuma hasi so twirarikirire ikiryo ko hasi ikikumira ryitaka niki kandi kitwa ku bintu bitagira kugira ngo nka government etere uburyo eturetere bakugubitaka bacebere barebe ikikutwara ryitaka niki akuba bundi akaba hari ikintu ikitwara ryitaka kandi kije cyafectinga n'abani bazi n'abantu abihingururizeho Eva Sasimwe orukure byo bahango muri Kabale yayirekekire imbere z'abaziti ahasi yeritaka gibumba hari urufunjo kandi urufunjo rwine black soil kandi narwo rwina mizigabo kandi mu migasho yo rufunjo n'urwo kwegura amizi agari kuba garuga umushozi gakija kabarimo gayirundira ekinde kiresero kwerarikira no kugira ngo enjure riyo ne gwisamani minji ebirebi amakuru agagasha kwa Job namanya